Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wal dzakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sini umat salam lebih angke hadir imagi tomatua malabik ki imanang sila surah malabik ki imanang nania andri malabik ki imanang rilalanna iwat tumah barakae tepaja ki pataraka itan ra'asukuru katta laurise si arajanna fang Allahu ta'ala. Tapaja ki pataraka itan ra'asukuru katta nasabak pada Tuhan fang Allahu ta'ala tapajana naweriki papi nyamang ipake tuo rilebok na ielino imma kita pajane fang Allahu ta'ala naweriki adisi disingang tapajani fang Allahu ta'ala nawiriki pauli watakali tapajani fang Allahu ta'ala nawiriki tappa rilalanna aruta kangkanna angka ki malamma pigeui siage igana pasuranna fang Allahu ta'ala papada tuha makukwe pada angka ki pasilenar ngi jumai makoto berpemang salawat nanya papa salama lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya angkai ipanuru rilebo na yelino mancaji wi akko corom madecing lauri sininna idi rufatawe. Jadi umat salam malak biang ke hadir pamigewi salawat tak ye amma nasabak nasabari nawiriki mati syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat salam malap yang kehadir, alhamdulillah rilalanna iwatui napaki tutori ki fung Allahu ta'ala untuk ratai tahun 2021 pada tisga maka da aga hikmana angkamu panawiriki kung Allahu ta'ala kesempatan untuk turi lebok na ielino. Bisa jadi angka ki iwirik kesempatan untuk ratai tahun 2021 nasabak dek pinaganna amalak madecita ipasipulung rilebok na ielino. Jadi syukur ki maraja angkamu pakasempatan nawiriki fung Allahu ta'ala gangkana angka lalu ki pakai guna madi cengi watuta turi lebok na yelino
Nasabak makanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas si kanjak-kanjak nasi dirufatau man tala umruhu angkane iwiring umur malampi tuori lebok na yelino wa hasuna amalu nama kanjak bati nama pangkaukang iwireki umur rilebok na yelino makanjak bati tak pakai lino makanjak pangkau kata makanjak amala-amalata termasuk kinasan nabita khairun nas tau saruh tau makanja bansana tau paki gue enangi ini waktu naturi lebok na yelino. Jadi umat salam malapin hadir angka lalu ki paki gue nama dicing waktu tak narigau angkata maki buah sige egana amalak madicing yewat di mati mancaji buku tamawari ipaki mengulur yuluna pun Allah Ta'ala. Nah umat salam malak bengke hadir peko kicarana na malam maki buah amalak madici rilebok na yelino angka resip na wiriki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka agagari watakalita na wiriki pun Allah Ta'ala parallui ipakanjaki jagana dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan pada engerangiri watakalimu mudghatan angkatu sitek kejuku na taruf Allah Ta'ala ida salahal jasadu kullu rayakku makanja iiru sitek kejuku maka makanja manangisinin nalandro aliwi wa ida fasadal jasadu kullu nikayakku majai eru sitekewe jukuri watakalita majappu angkir tu sinin nalandro alita mati tu maja umat salam malak yang kia hadir ala wahyal qalbu tegaine eru juku yenari tu atitta umat salam malak yang kia hadir. Jadi sinin narupa tawe angkai ipanca jeri lebok na yelino angka manang ati ilisa kang iwatakalina iya normalak dak melu ijagai serekwa am mangimace manang isini nalandro aleta mapangkau kam madicing nasabak makin ni nabita yakku makanjak mijagana insyaallah makanjak manang isini nalandro aleta makanja ijagana ati berarti makanja i lapak-lapak nalillah makanja ijagana ati makanja i suwe-suwe nalimah makanja i ati makanja i jukka-jukkana ajiwi umat salam malak biang kia hadir narimakwan na naro malam maki mapegau amalak madi ciri libuk na yelino angka lalu ki jagai madi cing atita nasabairu atie malikul a'dha rajana sininna lanro aliwi jadi ero atie punggawana sininna lanro aliwi aga na perintah punggawai iya to naro na pegau lanro aliwi yakko makanja i perintana atie makanja i pangkau kanna sininna lanro aliwi ni kayakku majai perintana ati majappu majatui pangkau kanna lanro aliwi umat salam malak yang hadir ni ka perlu ripaham madicing ero pangkau kanna ati waddi jaji yuhibbu dunia napuji lino waddi to jaji yuhibbul akhirah napuji to akhirat ni kawat itu jadi mapangkau kang atie yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah maladda ina pujilino ni kana lupai wi akhirat jadi ero ati tak balik-balik
sehingga napak gurangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, pang patak balik-balik enyi ati, tabbit qalbi ala dinik, pakas sayatiku riasikna agamai. Jadi mak salam malak bin kahadir, ero ati tak balik-balik. Dia nak kada mak bilangnya sunat tak balik. Bahkan mak bila detik tak balik-balik ati umat salam malak bin kahadir. Sehingga dapat gurasi agamata. Yaku cakip patak balik-balik ati tak ritujunna anu majai. Angkalalu ki pakatan ni masai ati tak ritujunna agamana pun Allah Ta'ala. Wa tasimu bihablillahi jami'a, pada angkalalu ki makatan di masa ritulu agamana pun Allah Ta'ala. Jadi untuk pasalama yati nama kanjak jokana angkalalu ki pakatan di masa iri agamana pun Allah Ta'ala. Nika eri asangi makatan di masa iri agamana pun Allah Ta'ala. Tanya bawa KTP tak makatan di masa, maka dah salang. Tanya bawa timut tak makatan di masa. Nika yang disebut makatan di masa ri agama pun Allah Ta'ala. Makatan di masa itimue, makatan di masa ati, makatan di masa isininna pangkaukan nalandro aliwi. Jadi umat salam malak bengka hadir. Makatan di masa atitta ritulu agama pun Allah Ta'ala. Seriku mangidena tak bali atitta ritujunna agaga dekna purio pun Allah Ta'ala. Yang terakhir umat salam malak bingka hadir, yaku caki yaku melu ki pakatan ni masa atitta ri agamai, angkalalu ki pakatan ni masa ina sabak tapak si mata lauri pun Allah Ta'ala. Jadi eror tapak tak tapaki makatan ni masa, insya Allah masa nitu akatan ningata ri agama na pun Allah Ta'ala dari gau angkana dik na tuna tak balik-balik atita. Nama kade pun Allah Ta'ala rilalan na aku ramal bi innamal mu'minun riasangnya itu matapak tungat-tungang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, tau si mata angkai narekku iramping yang asan pun Allah Ta'ala wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Jadi aku irampenya ki asan pun Allah Ta'ala tindri atie magina tindri nasabak metaui aku pun Allah Ta'ala. Jadi paketan di masai atit ta'rifun Allah Ta'ala dari jo angkata metau aku pun Allah Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu riasat tau matapak tungat-tungang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, tau si mata nariku ibacangin ayat na pun Allah Ta'ala sadathum imana, ibacangin ayat na pun Allah Ta'ala imma gi melalui katubah, imma gi melalui ceramah, imma gi melalui pengajian, zadathum imana, samanni pinak mencimpulani tapakna, pinak maring kalinga carama, pinak tatambai tapakna, pinak maring kalinga pakatubah, pinak mencimpulani tapakna. Ia na tutau mati riasang itu matapak tungat-tungang makatan niwi ritulu agama na pun Allah Ta'ala nasabak tapak si matoluri pun Allah Ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun, dan niat termasuk tito matapak tungat-tungang si mata angke turi lebok na yalino wa ala rabbihim yatawakkalun, na pasandre mana ngisinin na akatana ri lebok na yalino, aga akatana, aga harapan-harapanna, aga doa-doana si mata aku mipung Allah Ta'ala mapasandre dek galen nunri mapasandre sanggadinna aku pung Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.